Danas ću da pokažem kako da vaš desktop izgleda lepo kao moj, znači sve je lepo uklopljeno, mada ja ga tu nisam nešto mnogo uradio, samo sam promenio wallpaper i boju taskbara i stavio sam Rocket Dog. Evo da pokažemo kako ćete vi možda malo čak i detaljnije da uradite. Prvo što moramo da pokažemo to je kako da skinete Rocket Dog. Rocket Dog, usudimo prvo znači wallpaper kako uskladam da vam bude, znači želite da vam bude plav desktop, znači kucajte ovako blue wallpaper, tako, znači blue wallpaper i sad da izaberete to znači slike i izaberete koje vam se sviđa, ne znam, bilo koju, onda kad ne znam, izaberete wallpaper koji vam se svideo, prosto samo uđite u njega, evo sad ću da izaberem neki, znači ja ću meni sad sve jedno, izaberete neki, ne znam, ali sad ću da izaberem, u tome je u stvari bitno koji ćete wallpaper da izaberete, evo ne znam, želite ovaj wallpaper, znači mora da piše ovo 1920 puta ovo. I kad vam se ovako učita, smanjite Chrome, samo ga prebacite na desktop, desni klik, set desktop background i to bi bilo to, znači. Evo sad moj, znači set desktop background i evo imate takav desktop. Drugo što vam treba, to je, treba će vam ovaj Rocket Dog, znači download Rocket Dog i ućete na njihov sajt, evo ne samo što mi ovako učitava, dobro, na njihov sajt, evo znači rocketdog.com i uđete tu i sad kliknite ovdje, evo znači piše Windows 2000 XP Vista, znači koliko zahteva treba da imate, to sigurno imate i znači download Rocket Dog, mada možete i tu bilo koji da kliknete. I samo znači kliknemo download Rocket Dog i sad će se pojaviti ovdje i tu skinete. Sad ću da kažem pošto ja već imam Rocket Dog. I posle ako želite možete da uzmete znači skin Rocket Dog skin, možete evo skin download Windows 7 i ovdje kliknite get skin Rocket Dog i sad tu možete da birate skinove koje već imate, mada ja već imam neko, ali nama da pokažemo kako da ubacite, evo sad ću da izaberem tu, znači opet morate lepo da izaberete da bi vam bilo uskladno sa, znači, evo znači ja sam imao pre neki dan ovakav ovaj Republic of Gamer, ne znam, evo možda želite takav, evo, Dark Onyx, kako god. I sad tu lepo, znači skinite ga od download file, to opet tu će vam dole biti. Ajmo da ga skinemo, znači ovdje download file, to će se tu skinuti i vi kad uđete, znači to je to i to ništa više ne direte. Ja mislim da je kako izgleda i mislim da ćete, dobro, nije važno. I sada znači morate da znate gdje ste ga skinuli, ja sam ga znači download i evo ga. I sada uđem tamo gdje mi je meni Rocket Dog. Da li mi ovdje negdje Rocket Dog? Nije. Znači ne znam gdje vam se nalazi Rocket Dog, gdje god da vam je, mislim da je meni ovdje, evo Rocket Dog. Uđete tu i uđete ovdje skins i samo znači prekopirate, evo. Copy, paste, inači Dark Onyx, kako se već zove, i sad desni klik na Rocket Dog, Dog Settings, onda idete ovo Style i tu znači nađete taj
Evo, znači meni kad vam bio ovaj rogovi, to ovako, kad mi je to bilo, evo sad ćemo da nađemo ovaj, kako se beše zove, Dark Phoenix. Znači, evo da vidimo kako to izgleda, jel? Ovo mogu da nađem šta mi je ovo. Dobro, nije sad to važno. Da mi nađemo taj. Nije nam to sada važno. Ali opet ja mislim da mi je ovaj bio, da. Opet, znači tako ti nađite ga tu i možete imate lep Rocky Dog. Fuck. I onda će vam Rocky Dog biti znači mnogo lepši, kako ste vi već želeli, takav će da vam bude. Tako da to nema šta, ja ću ovaj od macOS X-a da uzmem sada. Drugo što vam treba, ako želite da promenite ove ikonice, znači ovo ovde, ako ove ikone želite da promenite, onda ćete da uđete na ovako, ukucajte ikon arhive, samo enter. I evo, znači to je to ovde. I sad ovdje imate neki najpopularniji ako želite, znači. Tako, i sad, na primjer, evo ja sam to već kucao, Blue Folder, Search Icons, i ne znam, ako imate negde slike, onda ove, ako klipove, kao god, onda birate, hoćete, znači, svetlo da bude plavo, i tamo izaberete koji god želite, ne znam, hoćete tamno plavo, izaberete koje želite tamno plavo. Evo, i možete bilo koje, znači najbitno samo da se uklapa, znači. I kako ćete to da uradite, desni klik, properties, customize, change icon, browse i, znači, download i naćete tu gde ste ga skinuli. I posle ok, i on će se promeniti, ali ja to neću. I znači, otprilike to bi bilo to. I ako želite taskbar da promenite boju taskbara, to ćete uraditi što idete, znači desni klik, personalize, Windows color i znači evo, tražite boje. Može da menjate, meni sad polavo, nešto tipa tako, možete znači da ne želite ono da bude providno, kao što vidite, ovo je sada providno. Možete da vam prosto ne bude providno, nego samo tako je. Ako ima onu temu, znači Windows Basic, evo sad vidite, ako ima ovu temu, znači ovako da nije providno, se ovako spušta, on obavezno nek prebaci na ovo, da bi mu bilo 100 puta lepše da vidite da ima kao ovi efekti i to. Tako da, to je bilo to, čao i vidimo se.